Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sa'iqin najati minal jur wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati pengasuh sekaligus ketua yayasan Pondok Pesantren Bustanul Hikmah Dumpi Agung Kembang Bahu Lamongan, Dr. Kiai Haji Habib Ahmad Darmawan SHI MHI. Yang terhormat Kepala SMP Islam Bustanul Hikmah Bapak Lutfil Anam SPD MKom. Yang terhormat Kepala SMK Islam Bustanul Hikmah Bapak Fauzi ST. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Unggulan Bustanul Hikmah Bapak Husnul Yakin MPD. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Bustanul Hikmah. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid beserta wisudawan wisudawati yang berbahagia. First of all, let's thank to God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us the mercies and blessings so we can attend in this beautiful moment. Sekali may salat and salam al-wash be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has guided us from the Jahiliyyah era to Islamic era. 在这个阳光明媚的早上，让我们感谢宽容的上帝在我们身边，因为他的恩典和祝福，我们可以在一起。让我们想起人类带来奇艳奇光的伟大上帝 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam， 一起他的家人、朋友和欢喜，爱心和强强追随他脚步的人们，积极道德很完好。 Hadirin yang berbahagia, perkenankan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsubanul Waton. Acara yang keempat, syarhil Quran. Acara yang kelima, pembacaan SK kelulusan. Acara yang keenam, prosesi wisuda. Acara yang ketujuh, pengumuman siswa berprestasi. Acara kedelapan, puisi dan sungkeman. Acara yang kesembilan, penampilan tari. Acara yang kesepuluh, taujihat dan doa. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadihinna wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Rizky Maulana dan Randy Prasetyo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.